biko ndani ya East African Community Region Forces, lakini wanageuka tena wa mercenaires wanatumika na FARDC. DRC government troops and United Nations peacekeepers launched a joint operation aimed at reinforcing security around the capital of the North Kivu province, Goma, the city. Jackson Semahoro niko nitwa. Ubwoba ni bwose. Imirwano irakomeza gukara mu burasirazuba bwa Kongo uko bwije nuko bukeye. Isasu rirakomeza kuvuza ubuhuha mu bice bya teritwari ya Nyiragongo, mu bice bya Buhumba na Kibumba. Mu gihe M23 ihagaze bwuma iyo za Nyakabingo, Kabare Kasha, Kashagari ndetse we na Rujebeshe iyo ngiyo za Masisi, iri kurasana na Wazarendo iyo za Burungu, Kiruriwe ndetse we na Gicwe. Yewe n'ahandi intambara iri kumvikanamo imbunda ziremereye cyane. Uduce iyi mirwano iri kuberamo nka Kibumba ndetse na Buhumba, urebye neza ukabara neza ibibare turi neza mu birometero bike cyane uvuye mu mujyi wa Goma, kapitali ya Nord Kivu. Imirwano rero imaze ukwezi kurenga. Igisirikare cya Kongo kifashwamo n'ubundi n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, abacancuro ndetse we n'abandi barwanyi bakomeye. M23 rero ukigenda yigarurira ibice bitandukanye, nakigenda ifata mpiri abarwanyi bagiye batandukanye. Mubo rero iherutse gutangaza ko yafashe harimo n'ingabo z'u Burundi. Abarundi ahareka tuhatinde gato. Umvuko Major Wiringoma uvugira umutwe wa M23 mu bya gisirikare abivuga, lakini wanageuka tena wa mercenaires wanatumika na FARDC. Ati bari mu ngabo za EAC ariko bari gukora nk'abacancuro, bakorana na FARDC. Turandika rwose kuko tuzi ibyo bari gukora. Uwo ni Major Wiringoma avugira igisirikare cya M23, aravuga ku ngabo z'u Burundi ngo ziri kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko kandi bakarwana nk'abacancuro bahawe ikiraka na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Kuba ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo byurebye sibanga mugabo kuko zagiye mu butumwa bwa EAC nkuko n'abanyakenya n'abagande bariyo. Ikitumvikana kugeza ubu ngubu rero nukuntu noneho baba bari gukora nk'abacancuro ku ruhande rwa Kongo. Umva icyo raporo zitandukanye mu bitangazamakuru ahantu hakurigiriya zibivuga. Bizwi ko ingabo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa RDC zigiye kuhamara igihe kigera ku mwaka wose. Nyamara nyuma hagiye hazayo n'izindi ngabo zaje zikomoka n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi ku masezerano ngo yibanga. Zimwe muri izo ngabo rero zikaba zarisanze mu mirwano, byatumye bamwe mu bafatiwe ku rugamba n'ubundi rwa M23 na FARDC bashyira byose hanze, bavuga uko byagenze. Ejo bundi ku cyumweru rwose mu gihe twari kwikanisa ku gatuti dusirimba iyo mu misozi y'Umurenge, nibwo twumvise umuvugizi mu bya politike wa M23 Lawrence Kanyuka avuga ko mu masaha ya mu gitondo ku itariki ya 5 Ugushyingo 2023 abarwanyi b'umutwe avugira batazirwa intare za Sarambwe ngo bafatiye ku rugamba abasirikare b'u Burundi barwanaga ku ruhande rw'ingabo za RDC. Ati kandi twafasha abasirikare b'Abarundi bari bari mu mugambi wo kumaraho ubwoko. M23 iraza gutanga amakuru arambuye, niko yavuze anyuze ku rubuga rwe rwa X. Bamwe rero mu basirikare b'u Burundi bafatiwe kuri uru rugamba rukomeye cyane batangaje ikintu gikomeye cyane. Uti ni ikihe? Aba bavuze ko ngo bazanwa muri Kongo bari bavuga ko n'ubundi bajyanywe mu ngabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EACRF, nyamara ngo benda kugera ku kibuga cy'indege Goma ngo baje gutangira guteguzwa ko bagiye gufata impuzankano, ndetse impuzankano babahaye ngo ni za FARDC igisirikare cya Kongo. Ngo bururutse indege bakandagiza ibirenge byabo hasi, bakikandagiza butini zabo hasi rero ngo bahise bapakirwa amakamyo ubundi baberekerana ku rugamba, ibintu batari biteze, ndetse bikaba ngo bari bazi ko baje mu butumwa bwo kubungabunga amahoro n'umutekano muri ibyo bice, ariko kandi ngo baje kwisanga bahanganye na M23 bari kurwana hamwe na FARDC. Hari umusirikare umwe rero umukapiteni mu ngabo z'u Burundi, uyu yasobanuye ibi byose ubwo yari amaze gufatwa mu mirwano yaguyemo abandi basirikare barenga 50 b'u Burundi, ndetse rwose yanemeje ko ibyo bajemo byaje kuzuza amasezerano y'ibanga Perezida Tshisekedi yagiranye na Perezida Ndayishimiye mu minsi yashize. Ibi rero nabyo nakubwira ko bije bikurikira impuruza yakunze gutangwa na bamwe mu Barundi baturiye ikibaya cya Rusizi, barimo kwinubira n'ubundi leta yabo ijyana abasirikare muri Kongo yarangiza ikagarura imirambo gusa, niko abaturage b'u Burundi bavuga. Aba basirikare rero batangaje ko bisanze muri iyo mirwano bahitamo kwemera kurwana kuko nta kundi byari kugenda, ariko kandi ngo babikoze batabyishimiye. Si ingabo z'u Burundi gusa,
ubu noneho mu gihe imirwano iri kubera mu marembo ya Goma haravugwa operation Karundura hagati ya FARDC ndetse na MONUSCO ngo iraza gusiga noneho inegekaje M23 ari nako kandi ingabo za SADC nazo ziri mu nzira noneho ziza nta mikino ziza kurasa kuri M23. Amakuru aturuka hakurya ngiyo aravuga ko Kongo Kinshasa yamaze kohereza abasirikare babarirwa mu bihumbi hafi y'umupaka w'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Goma biri mu rwego n'ubundi rwo guhangana n'umutwe wa M23 ubasumbirije bikomeye wenda gufata hafi y'umujyi wa Goma. Biraza kugarukira noneho ubu imiryango mpuzamahanga ibihugu by'ibikomerezwa nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika birategeka abategetsi b'ibi bihugu byombi ndavuga u Rwanda na Kongo ubwo ni Perezida Kagame na Tshisekedi kuba bavana byihuse ingabo barunze hafi y'imipaka y'ibihugu byabo. Birumvikana byabaye agatogo impamvu yatumye n'ubundi muri intara ya Nord Kivu honyine abagera kuri miliyoni bamaze kuva mu byabo muri uyu mwaka wonyine kubera n'ubundi mirwano hagati y'ingabo za leta ndetse n'umutwe wa M23 intare za Sarambwe. Loni rero kuri ubu ngubu ikomeje kuburira RDC ko ishobora kuba igihugu cya mbere ku isi gifite abaturage benshi bavuye mu byabo kubera imirwano rudaca ibera hangaha. Twitwa Akarabo TV, Kicanga, Bwiza, Kirorirwe, Kibumba, Kibarizo, ukagira iyo za 3 antenne, Kanyamahoro, Bunagana, Bugesha, Rukara rw'Inkwavu, Kabarore, Gaseke, Rundagihara na Gikondo, Gatenga na Karama turi kumwe muratwumva neza, Ngagara, Kirundo, Murambya na Muyinga namwe muratwumva 5/5. Umugiragwanyu Jackson Semahoro mbaye ikaze hano. Reka uyu munsi none umujyane mu burasirazuba bwa Kongo aho byahinduye isura mu mirwano ikomeje hagati ya M23 na FARDC, ariko kandi uraza no kumva ukuboko kw'ingabo z'u Burundi muri iyi mirwano. Niteguye kumva ibitekerezo byawe byose aho hasi muri komenti. Imirwano n'ubunyumva irakomeje ndetse rwose irakomeye mu bice bitandukanye bitari na kure cyane y'umupaka w'u Rwanda ku buryo umuturage uri mu Rwanda mu karere ka Rubavu ashobora kumva neza nta nkomyi urusaku rw'imbunda inini n'intoya. Ubu rero ikiri kuvugwa cyane noneho n'ubufatanye bw'ingabo za MONUSCO zaje kugarura amahoro ndetse we n'ingabo za leta ziri guhigisha uruhindu buri murwanyi wa M23. Umuvugizi w'umutwe witwaje intwaro wa M23 yitwa Major Wiringoba ukunda kuganira cyane n'itangazamakuru, uyu rero nanone yavuze amagambo akomeye cyane ku bufatanye ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziteganya n'ubundi kugirana n'igisirikare cy'iki gihugu kizwi nka FARDC. Komanda w'ingabo za MONUSCO rero yitwa Lieutenant General Otavio Rodriguez de Miranda Filho ku itariki ya 3 uku kwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2023 yatangarije abanyamakuru bari barigoma ko izi mpande zizafatanya n'ubundi muri operation yiswe Springbok nizigamije n'ubundi kurinda uyu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake kugira ngo M23 itaza kwigarurira iyi miji ifite ikivuze kinini ku rugamba. Lieutenant General Miranda yatanze icyizere ko iyi operation izagenda neza cyane kuko M23 idashobora kubarusha imbaraga uko byagenda kose. Major Wiringoma rero nawe mu kiganiro egeranye n'ikinyamakuru cyandikira mu Rwanda cyitwa Bwiza.com ku itariki 5 Ugushyingo 2023 yabatangarije ko ubufatanye bwa MONUSCO na FARDC busanzwe kuko izi ngabo n'ubundi ziri mu butumwa bw'amahoro zari zisanzwe zirasa kuri M23 zifashishije za kajugujugu. Uyu rero yanahamije ko zatandukiriye ubutumwa bwazijyanye mu burasirazuba bwa Kongo ari bwo kugira gute ko kugarura amahoro muri iki gihugu kimaze imyaka myinshi rwose kitazi cyitwa umutuzo n'umutekano. Uyu musirikare rero ku magambo ya Lieutenant General Miranda yagize ati ayo magambo arababaje cyane, ariko twebwe M23 ntabwo duhangayikishwa n'ikintu cyose. Bari basanzwe bakorana kuva kera, babivuze ku mugaragaro, ariko kandi bari basanzwe bakorana. Urabizi ko kajugujugu ya MONUSCO yaturasaga buri gihe, icyo si kibazo kuri twebwe, ntabwo ari gitangaza, nibisanzwe bakorera hamwe nta kibazo rwose. Ni Major Wiringoma. Major Wiringoma kandi yarakomeje avuga ko igiteye isoni kuri ubu ngubu ari uko MONUSCO igiye gukorana n'uruhande rurimo imitwe yitwaje intwaro ndetse we n'abacancuro. Aturabona ONI itangiye gukorana na FDLR, igakorana na APCLS, igakorana na Nyatura, igakorana na Kodeko, bazakorana n'abacancuro. Buri muntu ufite ubwenge azibaza esiriya ONI ni ibiki? Bazakorana n'abicanyi, bazakorana na FDLR yakoze genocide.
umuvugizi wa M23 rero yanatangaje ko ntacyo operation Springbok n'ubundi ibabwiye kuko ngicyo bazakora ari ukwirinda ndetse no kurinda abaturage bari mu bice bagenzura. Ati operation nta kitubwiye, twiteguye kwirinda no kurinda abaturage bacu. Mu gihe MONUSCO rero iteganya kwifatanya na FARDC mu kurinda Goma na Sake, ubutegetsi bwa RDC rero bukomeje ibiganiro n'ibihugu biri mu muryango w'akarere ka Afurika y'Amajyepfo no kuvuga SADC kugira ngo n'ubundi bimwoherereza abasirikare bo kurwanya umutwe wa M23. Major Wiringoma n'ubundi yatangaje ko ngo nta kibazo afite kuri SADC. Imirwano ya M23 ndetse n'uruhande rwa leta ya RDC kuri ubu nakubwira ko yakomereje muri groupement ya Kibumba ndetse na Buhumba ndetse we ahangane muri territoire ya Nyiragongo ku itariki 6 byari bikaze cyane rwose. Kurikiyeho rero ni imirwano ikaze nanone yabereye muri Kicanga na Bwiza muri territoire ya Masisi. Mu gihe rero ibi bikomeza gutya, ariko kandi leta zunze ubumwe za Amerika zanasabye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuvana ingabo zabyo ku mupaka uhuza ibihugu byombi, mu gihe hari n'ubwoba bw'uko ibihugu byombi n'ubundi bishobora kwisanga mu ntambara ikomeye cyane bigakocorana bikesurana bikumvishanya ku mbaraga z'imbunda. Amerika rero yatanze ubu busabe biciye mu kiganiro cyo kuri telefoni. Umunyamabanga wa leta wazo ushinzwe ububanyi n'amahanga yitwa Anthony Blinken yagiranye na Perezida Paul Kagame ndetse na Faci Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ku munsi wo kuwa mbere. Perezidansi y'u Rwanda rero mu butumwa nawe yanyujije ku rubuga rwayo rwa X urundi rwahoze rwitwa Twitter, yavuze ko Perezida Kagame yagiranye ikiganiro gitanga umusaruro cyo kuri telefoni n'umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken ku izamba ry'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Ibiro by'umukuru w'igihugu rero byunzemo ko Perezida Kagame na Anthony Blinken banaganira n'ubundi kugikenewe mu kugabanya imirwano ndetse yewe nuko amakimbirane yakemuka biciye mu nzira ya politike. Kugeza mu mezi ashize rero u Rwanda rwafashe ingamba zo kongera ingabo hafi y'umupaka warwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira ko hari n'igitero n'ubundi cyaturuka hakurya kikaruhungabanyiriza umutekano. Amakuru avyo hakurya rero nakavuga ko Kongo Kinshasa nayo yohereje abandi basirikare babarirwa mu bihumbi hafi y'umupaka w'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Goma mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa M23 usumbirije uyu mujyi. Mu byo Blinken rero yaganiriye na Perezida Kagame harimo kuba izi ngabo zavanwa ku mupaka nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Matthew Miller. Mu itangazo rero uyu nawe yasohoye yavuze ko Blinken aganira na Perezida Kagame na Tshisekedi bavuganye ku bintu byifashe nabi no kuma kuba ajyanye n'imibereho arimo kuba nabi cyane kurushaho ku mupaka w'ibihugu byombi. Yunzemo ko Blinken ashigikiye igisubizo kinyuze mu nzira ya diplomasi ku bushyamirane hagati y'ibihugu bibiri ndetse we anashishikariza buri ruhande gufata ingamba zo guhosha uko ibintu bimeze kuri ubu ngubu harimo no gukura abasirikare ku mipaka yombi. Ubu rero hitezwe ikizabaho. Ese leta ya Kongo izakura ingabo zaho ku mipaka cyangwa se leta y'u Rwanda yo izabikora ivaniyo abasirikare bari ku mipaka yayo hafi na Kongo? Byose ni ibyibazwa, ariko kandi wowe tubana buri munsi ugomba gusobanukirwa byose ukamenya ibiri kuba. Wigeze wumva bavuga Wazalendo? Aba bakabarwanye kabariwe bari gufatanya n'igisirikare cya Kongo mu mirwano barimo na M23. Wazalendo ubundi ni bande? Iyi Wazalendo rero nakubwira ko yabayeho kuva mbere yuko na M23 yongera kugaba ibitero kuri FARDC. Gusa icyo gihe nta mbaraga yari ifite rwose, ryari nk'izina ariko kandi ridafite ibikorwa bifatika. Wasangaga nka Pareko yihuje na PSRS, CMC na FDD bakavuga ko n'ubundi bose bari kurwana ku nyungu runaka. Mu mikorere yayo rero bitewe nuko buri mutwe uba ufite n'ubundi buyobozi bwayo, iri huriro nta muyobozi uzwi rigira ndetse yewe n'abashobora kubyiyitirira baba bashaka inyungu z'amafaranga cyangwa se ubudahangarwa runaka bakura mu gukorana na FARDC. Uburasobanukiwe noneho nshatse nanasoreza aho ngaho ubundi tugahurira hasi muri comment tukayaga koko. Twitwa Karabo TV, Jackson Semahoro niko nitwa. Ibihe byiza nibyo mbifuriza.